Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav iz Stožic. Torej, temperatura narašča pred velikim derbijem 13. kroga prve lige Telemach med Olimpijo in Mariborom. Vzdušje je odlično, okoli 7-8 tisoč gledalcev v tem trenutku. Upam, da se jih zbere še nekoliko več. V dresu Olimpije odigral v svoji karieri 94 tekem, dosegel 44 golov. Veter, Tolič morda išče položaj za strel, Tolič, da dovolj spuščena postavitev Ljubljančanov, Kronaveter do žoge, Kronaveter do strela, brani Vidošek, toda predtem se je že oglasil Dragoslav Perić. Sešlar, odlična zamisel, kakšna podaja Sešlarja, pa so res vrhunske poteze. Dukić je pade v kazenske prostoru in ostaje na tleh. Na tleh je tudi Rui Pedro. Ja, zdaj bo pogledal Dragoslav Perić sam na monitorju. Ja, gleda se seveda, kot sem nekako tudi predvideval, ali je tu šlo za rdeč karton Svena Šoštariča Karića. Poglejmo, kaj pravi. Mislim, da bo Karić videl rdeč. Ja, najprej takole neposredni rdeč karton za Svena Šoštariča Karića in to zna biti zdaj ključni trenutek tega derbija. Zdaj takoj priložnost za Olimpijo. Rui Pedro, brani Jug. Odlično Jug, ja. Brani Jug, torej v zaključku tega prvega polčasa. Umrtviti igro, umiriti Olimpijo. Ja, vidimo posest žoge, kar pričakovano seveda drastično na strani Olimpije. Kvesić do strela in ponovno brani Ažbe Jug. Kakšna napaka, tudi v Olimpiji hitro lahko pripeti, ampak takole, ko bo pa raztrgano, ima pa Olimpija praktično še več možnosti. Kvesić za Zilkića. Kaj bo storil zdaj rezervi Zilkić, odlična podaja v sredino, Rui Pedro, ostaja 0-0, kakšna priložnost. Vse več priložnosti za Olimpijo, tu je nova prečka Sešlarja. Zilkić, tokrat malce drugačna ideja, dobra podaja, priložnost, toda tudi tokrat brez gola. Samuel Pedro, Vipotnik, brez prekrška odvzeta žoga Crnomarkovića, Kvesić, nekaj več prostora za Olimpijo, Kvesić močno, žoga je tam zadela Mitrovića, mislim, da celo v roko, tako pač vidijo v ljubljanskem taboru. Zagotovo zdaj tako je Dragoslav Perić v komunikaciji s sodnikom Jugom, ki je danes glavni za VAR. Poglejmo še enkrat. No, zdaj bo pogledal posnetek. In občutek imam, da bo tole 11-metrovka. Tako je pričakovano, glede na to, kar smo videli. Nocoj vratar Ažbe Jug po povratku, na to je treba upozoriti. Mario Kvesić je pripravljen, Kvesić in zadev Kvesić. Jug je res da uganil smer, a vseeno ni ubranil tega udarca Kvesića. Olimpija vodi na derbiju. 92. minuta, Kvesić do 4. gola, 1-0 zdaj v Stožicah. Tako je, Olimpija je povedla 1-0, ima igralca več, praktično ima vse v svojih nogah. Mr. Riera, congratulations for the win.
real tough derby with a lot of fouls, with a lot of set pieces. Very, very strong game from both sides. The derbies are like this, with a lot of tension. Well, from tactic point, I will say that it's not the best game that we did. I expect this. I know that how they are these kind of games. A lot of precipitation, a lot of you want to play too fast, and football you need this moment, this pausa, to keep it calm and keep passing, keep provoking the opponent. But I say again, I cannot blame my players. They are fighting the intensity, how they are playing. They want. So we are missing passes. Yeah, this is football. So I'm forgiving them, and then really, really happy how they behave today. And I have to say that probably you will say I don't know anything about football, but we were much better than Maribor on everything, defending, attacking, passing, controlling the game. We went for the game. We wanted the 3 points. We are a team that provocate the opponent, goes for the victory, and we are not a team that waits for the mistake of the opponent. This is the difference. What about the psychological way? I guess this is more than just the 3 points. More than 3 points. Okay, on the paper it's only 3 points. But the atmosphere, how the boys, after a difficult defeat that we had last week, we are heading for the next weeks with a lot of confidence and leader by at the moment then against Maribor 16. So 5 plus another 3 of today, 8 against Koper and Zelje. This team, I said this week after lost that I was not happy with the critics that we receive, that they receive. They deserve a lot of respect because they are doing really well. And don't forget, 11 of 13 games, not easy. So more credit to this boy because I want to say now that is coming to my mind. Our defenders, 19, 18, 19, 20 years old, 21, average 19. This is our team. The personality of these players, how they are playing at the back, how they are giving us the ball in good condition in front. Come on, we have to also understand these things. So not easy. Yeah, so very happy for them, for the team. Yeah. Thank you very much. Thank you. Aleš Mertelj je v moji družbi. Aleš, derbi v pravem pomenu besede. Ni bilo umiranja v lepoti, pa vendarle trda tekma, fizična, ogromno prekrškov, na koncu je odločila 11 metrov. Ja, na koncu je odločila 11 metrov, tudi rdeči karton. V prvem polčasu je spremenil nekako malo potek tekme, ampak ne v tolikšni meri, da bi bili nemočni. Imeli so svoje situacije, svoje priložnosti, katere bi mogli z malo več mirnosti pripeljati v našo korist, ampak širkepno svojim fantom na borbi, na igri, na dogovoru. Mogli bi boljše odigrati v fazi napada, ampak žal izhajamo brez teh točk. V drugem polčasu ste igrali z igralcem manj, pa vseeno izgledali zelo dobro v Olimpiji, niste puščali veliko prostora. Je to vendarle tisti pozitivni vidik kljub temu porazu? Ja, o tem govorim. Ni se poznala neka ta višjega igralca, mogoče v posesti žoge, ampak z malo več boljše posesti, z boljše zadrževanje žoge v fazi napada bi lahko prihajalo do boljših situacij v napadu, ampak se nam žal ni izteklo. Za konec še to, če smo nekako videli konsens pri rdečem kartonu, pa je bilo nekaj več jeze na vaši strani ob tej 11 metrov. Sodniških kriterijev jaz ne bom komentiral. Najlepša hvala. Nemanja Mitrović, drugi derbi v sezoni precej drugačen od tistega v Ljudskem vrtu danes, še bolj fizična tekma, veliko prekrškov, veliko prekinitev, šlo je na nož iz obeh strani, nekako pa se zdi, da je odločila tista izključitev v prvem polčasu, v drugem delu ste se morali braniti z igralcem manj. Ja, fizična tekma, pač škoda, da smo dobili, to izključitev v prvem polčasu. Zdaj spet sodnike ne bom komentiral, ampak ja, tako je, to je odločil tudi sam potek tekme. V drugem polčasu smo bili prisiljeni se braniti cel drug polčas in škoda te 11 metrov, ki je zadela, nisem niti videl posnetka, kako me je zadela v roko, ampak ja, v drugem polčasu se je tudi videlo na igrišču, da je bilo zelo težko igrati in nismo si niti mogli priigrati neki veliko priložnosti in to je derbi in na koncu moramo samo čestitati Olimpiji.
Podobno vprašanje kot za Aleša Mertla. Je ta del v drugem polčasu, ko ste se branili z igralcem manj, pozitivni vidik tega derbija? Izgledali ste na trenutke zelo, zelo organizirano, čeprav ste imeli enega manj. Ja, organizirani smo bili, bom rekel, kar cel drug polčas. Rekel, tudi dobro smo stali, kar se tiče same faze taktike, ampak ja, tako je, ko enkrat malo zaspiš oziroma ko si na odprtem prostoru, tako ko smo si, bom rekel, eno manjšo napako naredili z nekaj naše protinapada, smo dobili tudi ta gol, tako da, ja, tako je, ena, bom rekel, manjša napaka oziroma ti na koncu koštajne pike oziroma 3 pike. Dva tesna poraza proti dvema rivaloma za najvišja mesta. Kako pomembno je, da se zdaj v naslednjih dnevih čim prej zberete? Domžale prihajajo zelo hitro. Ja, zdaj v torek igramo tudi pokal, tako da čez 3 dni imamo novo tekmo in prvo moramo to opraviti, potem pa začeti počasi razmišljati o Domžalah in vsekakor iskati nove 3 pike. Najlepša hvala.